rekao sam da imamo onaj operativni štab koji raspravlja, svake sedmice zasjeda i raspravlja o tim operativnim stvarima, rešava operativne stvari koje se tiču migranata, ove migrantske rute i mi kad bi htjeli, ne znam da li ste mislili, ako mislite da moguće zatvoriti tu vrstu prihvatnog centra u Bihaću, nije moguće da se prebace niti u Sarajevo, niti u Salakovac, niti na bilo koju treću lokaciju, jer jednostavno to je neka zakonitost na koji se odvijaju ove migracije, da idu, ne znam, ulaze na razne mjestima, dolaze prema Sarajevu i Sarajeva idu prema Unsko-Sanskom kantonu, prema tom zapadnom dijelu granicu i prelaze. Mi vidjet ćemo, mi od sutra trebamo da dobijemo na raspolaganje i kasarnu Ušivak u Hadžićima ovdje, koja ima prilično veliki kapacitet i onda ćemo vršiti određena rasterećenja, da budem tako jednostavnije da kažem, ako je previše kapacitiran Bihać, da dio zadržimo ovdje, da li u Delijašu, da li u Salakovcu, ali to će biti dnevna operativna aktivnost koju ćemo mi pratiti i prema toj situaciji ćemo prilagođavati naše mjere i radnje koje ćemo povlačiti u svem tome. Dakle, ne možemo reći da će neko biti vraćen ili da Bihać neće postojati kao prihvatni centar. Ja mislim da ću ja u četvrtak popodne imati sastanak sa premijerima Unsko-Sanskog kantona i federacije, vlade Federacije Bosne i Hercegovine, da potražimo to neko zajedničko rješenje gore za Unsko-Sanski kanton i da vidimo definitivno tu mogućnost agrokomercovog objekta, jer zaista ne funkcioniše sad to na dobar način, ali opet još jednom kažem, to je svakodnevna aktivnost koju se mi prilagođavamo i preduzmemo te mjere. Nemamo sad nikakvu, da kažem, vanrednu situaciju, iznimno alarmantnu situaciju, dakle sve se odvija u okviru institucija. Dobili smo potvrdu, dakle, i MUP-a Republike Srpske da će poslati 60 policajaca i policije Brčkog distrikta da će poslati 15 policajaca na raspolaganje, mislim da kažem kao ispomoć na zaštiti granice. Tehnički se sad radi na uvođenju te policije dole na granicu i se nadam da će to dati dobre rezultate da zaštitimo. Ovo se meni stalno spočitava. Kad ja kažem doće 60 iz MUP-a Republike Srpske, 15, a jesi li zvao one, jesi li zvao ove i tako dalje. I stalno se nekako kao pokušavaju prebrojavati neka moja krvca u smislu, ova krvna zrnca u stvari, u smislu da li ja to vodim dovoljno računa o ovome, onome i tako dalje. Vodim, naravno da vodim, ali sam rekao, uvodimo dio. Ako pokaže sada ovo dobar rezultat i da puni odgovor ovo uvođenje, onda naravno da neću tražiti ništa dalje ili tako dalje. Ili ću u nekoj drugoj fazi tražiti kao neku zamjenu za te ljude. Ima, prilivi su svakodnevni. Čak i ne možemo mi. Pa u posljednjih, da budem iskren, 15 dana smanjio se broj, prilično se smanjio broj tih migranta, da bi sad preko vikenda imali povećanje jedno neuobičajeno, vidjet ćemo šta će se sad dalje dešavati i tako dalje. I želim i ostaću na svakoj, rekao sam, poslije svakog onog izbornog štaba, evo bit će sutra, sad opet sam pristajao da govorim i sutra opet u skladu sa nekim ranijim obećanjem poslije tog izbornog štaba ću da demantujem sve one, posebno političare koji lažu, da ovdje postoji plan da im damo azil i nakon 3 godine državljanstvo. I svake ću sedmice informisati javnost, dakle, ni jedan azil nije odobren još. I svake sedmice će govoriti o tome da li je odobren i jedan azil ili nije odobren jedan. Dakle, do sada ni jedan jedini azil nije odobren, dakle, ne postoji za sada takva namjera. Pa ja ne bih mogao ništa komentarisati tu, zato što mi ni na koji način nismo obaviješteni. Nije turska strana ništa od nas tražila po tom pitanju, po tom problemu. Ja jedino vjerujem da je Turska tu, pretpostavljam da je Turska tu postupala u skladu s nekim činjenicama, s nekim argumentima. Mi se niti možemo, niti imamo informacija na bilo koji način miješati u tu
unutrašnju stvar Turske, s tim da postoji dakle mogućnost, a to je preko Ministarstva vanjskih poslova, preko diplomatsko-konzularne naše mreže, da ga posjeti naš diplomatsko-konzularni radnik, da razgovara s njim, da vidi o uslovima i tako dalje, o eventualno pomoći koju mu Bosna i Hercegovina može da pruži u smislu pravne zaštite i tako dalje. I koliko ja znam da će se, ako ne već u toku dana, jer da mu je obećano tom diplomatsko-konzularnom radniku Bosne i Hercegovine da ga posjeti. Dakle, mi u ministarstvu nismo obavješteni, ne znam šta mu se stavlja na teret, osim onog što sam vidio u medijima, i za sad ja ne bih mogao komentarisati.